Nađu se muškarac i žena, prosečni u svemu, niti nešto lepi, niti pametni, ali uporni. To ih poveže neverovatna upornost, prilagodljivost i sposobnost da se snađu i izbore za sebe na svakom mestu. Koliko god da su delovali smešno kada su počinjali svoje, oni su tim, oni sarađuju i pobeđuju gotovo na svim poljima. Znaju da zarade, znaju da postave jake temelje u odnosima i na poslu, znaju sa ljudima, sa vlastitom decom. Sve oko njih je obojeno radom i upornošću. Vremenom svi oni nedostaci u mladosti, nedovoljna atraktivnost, društvena prihvaćenost, padaju u vodu i oni postaju uspešni, sada već biznismeni, i na njih se gleda potpuno drugačije. Oni su odjednom primjer kako se živi, kako se radi, a godinama su bili predmet podsmeha. Oni su odjednom postali gospoda i rado viđeni gosti svake kuće. I to je ono što se zove drugi plan, ljudi koji odskoče tek pri kraju života, ljudi koji trče maraton i znaju da na kratkim stazama nemaju nikakve šanse, ali u trci koja se trči godinama, uporno i smerno, vide svoju šansu. Dvoje ovakvih ljudi se nađu, koliko iz ljubavi, toliko iz interesa. Oni su preduzeće, kompanija, kao da je čitav njihov brak smišljanja planova o poslovnim uspesima, zatim o uspesima dece. Sve je u njihovim životima neki plan. Oslobođeni su idealističkog zanosa da promene društvo ili nekoga, gledaju isključivo na sebe i svoje pozicije. Šire svoje imanje, šire svoja poznanstva i uticaj moći. Navijaju da njihova deca pronađu osobe slične njima. Sve što rade, rade da bi se njihovo uvećavalo i uvećavalo. Tuđe ih zanima tek toliko da mogu da ga upoređuju sa svojim ili da im pomogne u sticanju njihovog. Pažljivo prate sve što se dešava u njihovoj sredini i ono što nema veze sa njima. Dobro znaju uz koga da budu, a na koga da ne gube vreme. Ti ljudi su slika i prilika jednog rada, javnog morala, uvaženi gospodin i gospođa koji se kao ličnosti ni po čemu ne izdvajaju, ali zato sve ono materijalno što su stekli i pozicije kojih su se dograbili govore umjesto njih. Sreo sam dosta takvih parova. Oni su tako savršeno uklopljeni da uz njih najbolje ide opis svaka vreća nađe svoju zakrpu. Oni su se našli, snašli i pronašli. Iako će do kraja života služiti mnogima za podsmeh, njihova sposobnost da se izbore za svoje mesto i zarade i da sačekaju svojih 5 minuta je zadivljujuća. Često razmišljamo o ovakvim parovima i ponekad mi se čini da samo ovakvi parovi i mogu da opstanu u svetu kakav jeste. Za sanjare, romantične idealiste nema mesta. Čim se nazre kraj njihove ljubavi, sve nestaje i svako odlazi na svoju stranu. U gore pomenutim brakovima je to nezamislivo. Ljubav tamo nije suština svega, već samo jedna od stavki. Jedna od stavki bez koje se itekako može